reka tujye tubaha ikaze muri update z'aka kanya aho ibintu byahinduye isura. Byifashe bite muri Puezero? Puezero biragaragara yuko urugamba rwongeye kubura ku mpande zihanganye. Ni mu gihe kandi abaturage cyangwa abamwe mu bayoboke b'iriho rya M23 batangiye kwibaza ese impamvu ikomeye yo kuba hari ibikomeje kugenda bigaragara byo kutakaza uduce, bari kubyibazaho iki. Ni bikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Umugaba mukuru w'igisirikare cya UPDF nawe yatanze imburo yuko nabo bari bushobora kuza gukura abasirikare babo muri ibi bice bya Lubero cyangwa mu ntara ya Ituri hose, aho bigaragara yuko baba bagiye gukora nk'ibyo AFC/M23 bakoze mu bice bigiye bitandukanye. Bamwe bati ese Leta Zunze Ubumwe nizo zategetse AFC/M23 kuva muri biriya bice cyangwa ni uburyo bwa tactical withdraw? Ni mu nkundi rero tuze ture update sha, ndetse ku murongo wa telefone turakira umuntu ko informa aduhe idonido. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe bityo ukajya wumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemerere rero tuze tubive imuzi n'imuzingo. Ngiye muri kumva kandi mugiye gukomeza nyandi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kuramuka? Aramutse neza. Duherukana mu rukerera situation yukomeje kuba. Mbere yuko wenda utujyana kuri frontline, uranyemerera tubanze tubwire abakunzi bacu uko n'igihugu cy'Ubuganda ubwo biciye mu ngabo zabo nyine nabo batanze amakuru ndetse bagaragaza ko nabo bashaka kuza gukura abasirikare muri biriya bice. Niki kiri kuba, niki gikomeje kugenda kiba? Ibi biri kuvugwa ko n'ubundi aba basirikare aba AFC/M23 bavuye muri bino bice ari ikibazo gikomeye cyatumye bamwe mu bakurikiranira bya hafi iri huriro rya AFC/M23 havamo ababagaya ati ni gute ibice bafashe bibagoye bibavunye, ndetse banabigereranya na Uvira abikuyemo kugeza ubu ikaba yarabaye Uvira. Abandi bati kuki ibice bifatwa hamenetse amaraso kubivamo bakabivamo gutyo gusa. Ibi ukabona yuko abaturage bakomeje kugenda babigiraho ikibazo. Bwana Bizima, ndagira ngo wenda twihuse uduhe idonido y'uburyo abaturage bo muri ibyo bice babashe kubyakira. Abaturage ntabwo babyakiriye neza cyane, bijyanye n'uko ubona ko umutekano w'aka gace kuva kera hose wagoranaga cyane. Ni agace kakunze kurangwa n'impfu nyinshi ku baturage bijyanye n'imitwe yari ihari y'inyeshyamba zitandukanye. Ubona ko ubu bari basa n'abafite agahenge cyane, aho M23 yari imaze igihe igenzura ibi bice. Ubu rero bo kubabara ntabwo byabura, gusa ariko iki gikorwa kiba cyabaye ni igikorwa kiba kitarafutuka neza ngo ubusobanuro bwimbitse nyabwo bugaragare cyatumye izi ngabo zisubira inyuma muri ibi bice. Ariko ubona ko ari amabwiriza yavuye ku nzego zikomeye zo hejuru, ndetse ubona ko zitarabasha gusa naho zitangaza ibyahabereye, kuko mu ngabo zisanzwe nta muntu ufite amakuru y'icyatumye basubira inyuma muri ibi bice, uretse kubwirwa yuko ari amabwiriza avuye hejuru gusa, nta kindi kirenzeho babashije kubwirwa. Rero ni ikintu ubona ko abakunzi ba M23 ndetse n'ingabo rusange zaba ari zivuye muri ibi bice n'izideployinze mu bindi bice byose muri Nord Kivu na Sud Kivu batigeze bishimira iyi nkuru cyane, kuko ubona ko aka ni agace kagoranye kugafata kandi bahatakarije cyane bitewe n'imbaraga FARDC yakoreshaga. Ariko urabona ko babashije kuvamo mu buryo bworoshye, nta muntu ubarashe. Rero aricyo kintu cyabaye nk'ikibababaza. Ariko hari imirwano iteka, intambara zibamo diplomasi ishobora kuba irimo cyane ku rwego rwo hejuru, ikaba itaravugwaho wenda ngo bisakare tubashe kumenya amakuru yimbitse nyayo y'icyatumye bava muri ibi bice. Ariko urabona ko atari ukwibeshya, ari umugambi uhari kandi biri ngombwa ko ibyo bintu bibaho. Yes, nibyo bibaza ngo Leta Zunze Ubumwe nizo zatumye basohoka muri bino bice, wenda ababa
baretse kubyibaza n'ubundi ni tubimenya tuzabibabwira, ariko urankundira utujyane kuri frontline ya Pwezeho. Byifashe bite saha iyi ngiyi ko bivugwa yuko haba hubuyeyo imirwano igaragaza ko bakomeje kugusatira ino Pwezeho maginga iri kugenzurwa na FARDC bwana Bizima? Niko bimeze kuko ubona ko ni operasiyo ziri gutegurwa cyane ku ruhande rwa FARDC, mu buryo ubona ko bari bafite umugambi wo gusa naho bagura ibi bice bagenzuraga ndetse bakaba babasha no kwigarurira ibindi, ariko hari umugambi uhari uri gutegurwa na M23 ndetse ubona ko bafite umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi bijyanye na drone ndetse n'ibitero bihora bigabwa muri igice cya Minembwe, ubona ko hazengereje abaturage ndetse n'amatungo yabo n'ibikorwa remezo bafite ndetse birimo n'inzu ubwabo babamo. Rero ni ikintu ubona ko M23 twirwaneho bari kurwana intambara z'umujinya mwinshi cyane, kuko ubona ko noneho bo bavuye ku izima ryo kumva yuko bagiye kujya basa naho bahora barasukwa buri munsi na drone za FARDC ku manywa na nijoro, ariwo mugambi bafasheho gusa naho nabo bagiye kurwana inkundura bataka defense zose uduce turi kugenzurwa na FARDC, aribwo ubona ko iyi Pwezero imaze iminsi igenzurwa na FARDC bayikabyeho ibitero, kandi ni ibitero karundura kuko bafite style yo kubinjiramo ku buryo barwana ari metero nkeya hagati ya force n'indi, ku buryo bashaka gusa naho bivanze ya ntambara iba ari mbi cyane ikoreshwamo na buri kimwe icyo ari cyo cyose, mu buryo bwo kwirinda ko drone zishobora kuza zikibasira igice cyabo baherereyemo. Rero ku buryo ubona ko iyo byagenze gutya nta butabazi bundi bwaba ari ubwa tirari cyangwa musada wo kuvuga ko drone zaza gusa naho zitanga support biba bigishobotse. Rero niyo nkundura iriho ubona ko ni imirwano bimeze nk'iy'ubwiyahuzi ndetse n'ubugome bwinshi cyane, ubona ko iri buze kuza guhindura isura cyane bijyanye n'uko babuze indi strategique bakoresha yo kugira ngo babashe gusa naho izi coalition zirimo iki gice cya Minembwe zisa naho zicika intege, kandi ubona ko ibibera hasi muri Plaine de Rusizi nta mutekano wabyo babona cyane wo kwinjira mu mujyi wa Uvira badafite ibi bice bya Bidego ndetse na Pweze. Yes, nibyo biravugwa yuko na FARDC toroshe mu kwatsaka bino bice bya Mitamba ndetse na Kirungwa bihuza umujyi wa Uvira, ndetse bikavugwa ko AFC/M23 yamaze gufata ubwirinzi bw'ikirere gituruka muri Uvira. Maginga ya drone ziri gutera zone ya Minembwe ziraturuka he bwana Bizima? Ziraturuka mu gice cyerekeza Baraka ndetse ariya muri turatu akse kwa Murima, zisa naho ziba zizengurutse Tanganyika ku buryo zikikira iki kirere cya Plateau ndetse na Uvira, ku buryo zizenguruka nk'iziturutse Baraka, ku buryo uri n'utabigenzuye neza ushobora kwibwira ko ziba ziva Karemi, ariko inshuro nyinshi zituruka i Burundi ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Rero ni uburyo ubona ko bakoresha ino style ariho hari icyuho cy'inzira yazo cyane bimaze no kumenyerwa, kuko ni naho byagaragariye neza. Ubundi bamwe ntibabyumvaga yuko ubwirinzi bw'iki kirere cya Uvira busa n'ububorotse koko, ariko izi drone zihita ziguha ishusho yabyo nyayo, kuko inshuro nyinshi zose zituruka muri ibyo bice bya Baraka ndetse ubona ko ziba ziri mu kirere cya Mwenga ndetse na Fizi, ku buryo ubona ko hariho ahantu hasigaye icyuho honyine gusa mu buryo bw'ikirere, ahandi ho hose harafunze. Yes, bwana Bizima, rero wenda hari ibikomeje kuvugwa muri iki kibaya cya Plaine de Rusizi, byifashe bite saha iyi ngiyi? Plaine de Rusizi ikiri kuyiberamo ni bya bindi byo kurebana y'ingwe gusa, ariko urabona ko hari ikibazo kiri gutegurwa cyane mu zindi operasiyo ndetse ziri kubera muri iki gice cya Minembwe, kuko ubona ko habuze imbarutso ibaho muri iki gice cya Plaine de Rusizi ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23. M23 nta mugambi ubona ifite wo kugaba igitero cyo kujya gukuramo uyu mujyi wa Uvira, ahubwo yo
icyo ni igikorwa ishobora gukora bitunguranye isaha n'isaha habayeho iraswa ryabo kuri FRDC iramutse yibeshye kugira igitero yigaba ku birindiro bya M23 mu gace kose yabigenzura aha hantu. Rero ni uburyo ubona ko M23 yo mu gutinza ibi imaze gutegura cyane operasiyo ariyo byo nkubwira ko mu Minembwe hano hagiye kuba urugamba rukomeye, kuko bamaze gusa naho bareba intumbero yo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, bakabona ntibishoboka badafite biriya bice bagenzura byerekeza Minembwe, kandi ubona ko ari ibice bisa naho biri mu cyerekezo cya Uvira, ku buryo FRDC ihafite ibirindiro byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuba wagenzura Uvira biriya bice utabifite. Rero M23 irimo irarwana inkundura ikushinga cyane, ubona ko kandi FRDC yabimenye, kuko muri iyi minsi urabona ko operasiyo yashyize mu Minembwe ari operasiyo itajya ihuga cyangwa igisibira ari buri munsi. Ni uburyo babonye ko batahakomeje bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyo kuba batakaza Uvira byoroshye, kuko ubugenzuzi bw'ibi bice byo hejuru nibwo buha ubwirinzi uyu mujyi wa Uvira. Yes, Bwana Bizima, rero biravugwa ko uzamuka za Kamanyola naho ibintu bikomeje kuba imberenge. Byifashe bite, bihagaze bite? Uzamuka Kamanyola ni igihari cyane, ni umuvuma y'ingabo za M23, ndetse ubona ko kuri uyu musozi wa Ngomo ari ahantu hadasanzwe cyane muri ibi bice byose bigenzura Plaine de Rusizi, ndetse no mu bice bindi byo hejuru, kuko ni agace k'ingenzi karimo ibikoresho bihambaye ndetse bikurura ubwirinzi bwose bwo muri ibi bice, kuko aka ni agace kakunze kuvugwa cyane ko ingabo z'u Burundi zari zifite target yo kuharasisha indege z'intambara zihenze cyane bitari drone, kugira ngo babashe gusa naho bangiza ibikoresho bihari ndetse by'ibanga binakomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ariko ukaba ubona ko harinzwe bikomeye cyane, kandi ariho hasa naho hakoreshwa cyane mu buryo bwo kudeployinga ingabo zijya mu bindi bice hirya no hino. Hakunda kugaragara movement cyane y'ingabo zijyayo n'izivayo, ku buryo abaturage bibera ahangaha bisa naho byabatunguye kandi byabayobeye cyane, kuko nta hantu ubona hadasanzwe muri iki gice cya Plaine de Rusizi, kandi ubona ko ariho ibintu byose bijyanye na operasiyo muri kano gace bitegurirwa. Ni umugambi bafite ingabo z'u Burundi ko bashobora kuharasisha icyo ari cyo cyose gishoboka kuba cyahagera, ariko bakaba basa naho mu bijyanye no gukoresha drone cyangwa indege basa naho batinye bijyanye n'iki kirere cya Uvira na Plaine de Rusizi uburyo kimezemo muri iyi minsi, kirinzwe bikomeye. Rero byabaye nk'aho bakoma mu nkokora, kandi nicyo gikomeye cyatumye bashyira ubwirinzi bukomeye cyane ku ruhande rwa M23, kuko bari bafite amakuru menshi y'uko iyi Plaine de Rusizi yari kuraswa n'indege mu buryo butunguranye, kandi zigasa naho zangije ibirindiro bikomeye bya M23 muri ibi bice. Yes, Bwana Bizima, rero nimba hari update zindi twibagiye kukubaza, wakwa updating abakunzi bacu? Yego, hari operasiyo yabaye mu bice bitandukanye kandi yakozwe na M23 mu buryo isa naho yiswe ko ari ukubabaza ingabo z'aba-TPDF, kuko ni ingabo ubona ko zimaze gusa naho zigira ukuboko gukomeye muri operasiyo zose ziri kubera muri Sud Kivu na Nord Kivu, kuko mu gihe ubona ko mu bihe bitambutse Burundi bwari bwiganje mu gusa naho bugenzura ibi bice cyane byo kuyobora imirwano ku butaka, aho babaye nk'aho bagabanyirije imbaraga zikomeye cyane muri iyi mirwano. Urabona ko izi ngabo za Tanzania zisa naho zateye intambwe mu gusa naho bakaba ibi bikorwa byabo, ndetse ubona ko baba bashaka no kugenzura ingabo za FARDC ku rugamba cyane, ujyana ko komanda bazo baba bashaka kuyobora operasiyo iyo ari yo yose, kuko ubona ko babona ko FARDC mu bintu byo gukomandinga urugamba igikora ikosa ryo kuba basaba amawiziro mu buryo budakwiriye kandi ari bw'urugamba ruhinamye. Rero hari operasiyo bateguye basaba ko ingabo za FARDC na coalition Wazalendo bari kumwe zijya inyuma
bo bakiyoborera urugamba kandi mu b'imbere kugira ngo bagere ku cyo bashaka. Ni operasiyo zakorewe mu duce dutandukanye turimo Mwenga na Fizi ndetse no mu bice bya Masisi mu rugabano rwa Warikare na Masisi, aho muri akise ya Ekobo na Kanune no muri Mwenga mu bice bya Marundu na Burunyi ndetse na Katara. Ni ibice bitandukanye ariko iyo operasiyo ikaba ibarirwa ku Batanzaniya bose, aho M23 rero yabaye nk'aho imenye iby'intambara kuko muri ibi bice cyane bya Mwenga ifite ubutasi cyane bukomeye bwinjiyeyo mu bice byose, bakimenya amakuru ko izi ngabo za Tanzania zisa naho zigiye kugaba ibitero kuri pozisiyo yabo kandi yari irimo abasirikare bake ku buryo batari guhangana n'iyi pozisiyo, bahise bikura muri defense ku mugaragaro kuko hari ku manywa y'hangu, berekeza mu bice bigana mu mashyamba mu buryo bwo kugaragaza yuko bikuyemo bijyanye na coalition yari ibagabye ibitero. Rero ingabo za TPDF zabaye nk'aho zihuta n'umuvuduko mwinshi mu buryo bwo kwanga ko babasiga, bari bafite umujinya mwinshi cyane, baba barwana intambara zimeze nk'izo kwihorera, baje guhura n'ikibazo rero kuko izi ni indwanyi zimenyereye ibi bice kandi ziba zifite pozisiyo ntoya cyane, batezwa mbushi ku buryo habarwa ko muri iki gice cya Fizi ndetse na Mwenga ugashyiraho n'iyo operasiyo yari yateguye muri rugabano rwa Warikare na Masisi, habarwa ko hari ingabo z'Abatanzaniya 13 zahasize ubuzima. Rero bikaza kuba nko gukwenana ku bana rwa FARDC, bababwira ati ibi nibyo mwaje gukora nyine, mwakweretse ko mushoboye intambara ariko nimwe muhababariye. Ni ibintu ubona ko harimo kunyegana cyane mu bijyanye no kuyobora urugamba, ndetse ubona ko FARDC bidashaka ko ari operasiyo n'imwe ku butaka bwayo iyoborwa n'ingabo z'ibindi bihugu atari bo ubwabo babyiyoboreye, kuko baba bavuga yuko batabayoborera mu gihugu cyabo kandi n'ubundi batabarusha gukunda igihugu ku buryo aribo bagiye n'imigambi yose n'izina ryo kubita abagambanyi bamaze gusa naho babirambira. Yes, Bwana Bizima rero reka tugushimire, tukwifuriza kugubwa neza. Yego murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, ngayo ngukorera uko situation ihagaze, reka tubashimire twifuriza kugubwa neza ndetse twihanganisha bikomeye bari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.